ni ibintu bibiri bitandukanye. AFC M23 bafite umurongo wabo wa gisirikari, Sovole Congo izanye umurongo wa politiki, ngo bagiye gukoresha imbaraga zabo zose bamobilize abamambre babo bose kugira ngo bajye mu mihanda berekane ko ubutegetsi bwa Tshisekedi baburambiwe, nizo strategy bagiye gukoresha. Ariko Tshisekedi nawe akaba yiteguye kugira ngo umuntu wese uzajya mu muhanda, polisi yamaze kugura ibikoresho byose bihagije, yaguze amakamyo aratera amazi, baguze lacrymogène. Aho rero igisigaye no kumenya ati est-ce que iriya formule ya Sovole Congo barafite ubushobozi bwo kumobiliza population yose iri ahantu AFC M23 itari, yaba Katanga, yaba Matadi, yaba Mbujimayi, Kananga, Mbandaka, Kisangani, Bunia, yaba Ntuzari ya Kenge, Kwilu, Ngoma, Indombe. Bafite ubushobozi bwo kuzakora manifestation no mu mujyi wa Kinshasa ku buryo Tshisekedi yahambira akirukanka. Iracyari point d'interrogation, wenda tubareke niyo nzira bashaka kuzakoresha. Ariko icyo bahuriyeho bose ni départ ya Tshisekedi. Iyo aho ni cyo gisubizo naguhereza Bwana Ziravumera, aho bahuriye bose, yaba AFC M23, yaba Sovole Congo, opposition armée, opposition non armée, ahantu bazahurira bose nuko bose Tshisekedi doit partir muri programme yabo, bose niyo bari kugendaho. Malgré ibiganiro, malgré iki, nubwo AFC M23 kujya kuvugana na gouvernement, ni procédure protocolaire za diplomasi, ariko gahunda yabo nuko Tshisekedi ava ku butegetsi. Aho niho bahuriye. Zaburoni, merci wa mpaye joyeux anniversaire na yakiriye. Iwacu heza ati ko nubwo bari gusinya ati ko mu Minembwe ho plateau abantu bagowe cyane, bikarishe cyane, abaye blokisi, nta muntu uzi aho yaturuka, ava he kugira ngo ave iriya ruguru amanuke Uvira, ntibishoboka. Ati bizagenda bite, ubutabazi buzava he? Mu mboni zanjye uko mbibona, Uvira igiye gufatwa. Ibyo mbivuze nka Oxygene, ntabwo mbivuze nka AFC M23, ntabwo mbivuze nka Sovo la RDC, ariko uko mbibona aho bigeze ubu ni urgence ikomeye cyane kugira ngo Uvira ifatwe. Kandi ngiye uko mbibona muri nge ndumva ko Uvira igiye gufatwa mu minsi mike. Wari ufite inquiétude yo muri ho plateau ko igisubizo kitabonetse by'ubutabazi, ngiye nguhaye amakuru ko Uvira igiye gufatwa kandi byihuse cyane. Ntumbaze bizagenda bite, ariko mu minsi mike tuzahurira hano tena ku rugamba kuri Ntuza uvuga ati Oxygene yatubwiye ko Uvira igiye gufatwa. We ko Uvira igiye gufatwa ikaba libere kuko iteje umutekano muke no kugira ngo population iri muri ho plateau iruhuke. Ayo makuru uyandike yisaha, wandike n'iyitariki, j'assume ko mbivuze nk'umushakashatsi, nge ndumva ko Uvira igiye gufatwa kugira ngo amahoro n'umutekano kuri muri Sud Kivu nibi menace yari hari muri ho plateau igabanuke. Icati se ntabwo Nairobi ije guperturba programme ya Doha. Oya, ndavuze ntabwo ije kuyiperturba. Mu gisubizo cya mbere natanze ko hari opposition civile hakaba na opposition militaire, buri bantu barakurikirana gahunda zabo, ariko bose aho bazahurira navuze ni hamwe, ni départ ya Tshisekedi, kuko bimaze kwerekana noir sur blanc ko Tshisekedi ariwe kibazo, yaba mu kibazo cyo kuregla problème ya FDLR hagati y'u Rwanda na Congo, haba mu kibazo cyo kuresolva les causes profondes zo AFC M23 bari gusaba ko zikemuka. Ibyo byose kuba atari gushaka igisubizo ahubwo agashaka kuguma ku butegetsi ku kingufu, ibyo byose babihuriyeho bombi. Alors buri bantu bose bagakoresha inzira yabo, nta kimwe kizavangira ikindi. Ntabwo AFC M23 izavangira Sovo la RDC, ntabwo Sovo la RDC ije nayo guhungabanya programme za AFC M23, ariko bose bazahurira kuri some imwe ya départ ya Tshisekedi. Ati se iyo synchronisation izakorwa ite? Iyo synchronisation ntabwo bisaba tena ko haza indi movement izajya hejuru kugira ngo ibafashe bo. Oya, si ngombwa, kuko cahier de charge zabo zose zisomye kuko nabivuze ni zimwe.
AFC M23 irega Tshisekedi kuba ari legitime. Ngira ngo muri discours za Cordon Nanga mwarabyumvise igihe kirekire, yaba President Bisimwa bose bavuga ko Tshisekedi ari legitime, na Sovo Congo nayo niyo discours bazanye. Bavuga ko ari mauvaise gestion. Ngira ngo Cordon Nanga yakoze amakonference menshi, Cordon Kaniki Bisimwa babivuzeho kenshi cyane, batangaza ukuntu mediocrité y'ubutegetsi bwa Kinshasa imaze kuba kubyerekeranye na justice, ni meme cahier de charge Sovo Congo nayo izanye. Yaba kubyerekeranye na FDLR même chose. Donc urebye ibyo bari kwakiza Kinshasa, yaba AFC M23 yaba Sovo Congo ni bimwe, usibye ko methodologie bari gukoresha nizo zitandukanye. Bamwe bagakoresha pression militaire, abandi bagakoresha pression politique gusa na diplomatique. Donc Senko icyo yo ishaka ni iki? Senko icyo yo yari ishaka ko mu bantu batabikurikiranye ko haba dialogue entre les Congolais, noneho bigatuma bajya muri transition. Iyo transition ikazamo noneho AFC M23, hakazamo opposition yagiye mu matora ya 2023, hakazamo opposition itaragiye mu matora, kuko iyo opposition itaragiye mu matora burya ni iya Kabila, ntabwo bagiye mu matora, ariko ba Fayulu n'abandi bo bagiye mu matora. Ari mpamvu ubonye basa nkaho bitandukanije, niyo action batandukanije, kuko ari bamwe bagiye mu matora na Tshisekedi, ariko Kabila we nabo ari kumwe ntabwo bagiye mu matora. Donc babaye ni opposition radicale. Alors tuzi kavuga ati iyo opposition radicale na opposition yagiye mu matora na opposition armée ari représentée na AFC M23 na société civile na gouvernement bicara hamwe bagashaka schéma ya transition. Iyo schéma ya transition ikayoborwa n'umuntu wa société civile, akagira aba vice président bane ukuntu byabaye mu gihe cya M+4 muri 2003. Hanyuma iyo transition akaba yo hindura constitution yahindurwa ikajya muri federalisme hybride. Ibyo mvuze tubisobanure twatujye mu mashuri maremare bya politique, mu bifate gutyo gusa ko batabyumvise, ariko ngira ngo mwese batukurikira nkana aba intellectuel vous comprenez ce qu'on appelle fédéralisme hybride. Bango hari autonomie ihabwa les provinces, ariko akaba contrôle au niveau national ariko iri réduit. Voilà. Hanyuma bagahindura seni bakagira iri independant, akaba ritegura noneho amatora. Aba participe muri transition ntibazajye kwitoresha, ahubwo hakaza abandi akaba aribo bazajya kwitoresha. Iyo niyo shema ya Senko. Ariko iyo shema ugasanga ni ndende. Tshisekedi ko nashaka kwitemiza kuri pouvoir, adashaka kwemera ko haba iri transition. Ibyo rero akariho bisaba ko haba imbaraga. Ndabona ko byanze bikunze Sovo le Congo, ngewe uko niko mibona, simbivuga comme les porte-parole, muri synchronisation bazaba obligé yo gushaka imbaraga za AFC M23, bagakorana ku rwego bakashira pression politique, abandi bagashira pression tuza, hanyuma kuri gestion y'igihugu après la prise de pouvoir akaba ariho bazatekereza hamwe ukuntu akora gestion de la République. Niko mbibona okao imbaraga za Sovo Congo zishobora kuzaboneka ko nari mvuze, za mobiliza population kugira ngo yisouleve, wenda barebe ko bafreshisa amavi ya Tshisekedi akava izima nangwa agacaho, hanyuma tukinjira muri federalisme nk'ukuntu bose babikeneye. Yaba Sovo le Congo ikeneye ko aba federalisme, yaba na AFC M23 muri politique yabo nabo baporona ko haba federalisme. Alors atise Kenya kwakira umuntu wabaye condamné bivuze iki? Kenya ni igihugu kiri demokratique. Ngira ngo Ruto yingeza nasubiza Tshisekedi yamaje atise kuki wakiriye Nanga n'abantu be baze, avuga ati monsieur, twebwe hano twemera la liberté d'expression. Tuvuga ngo umuntu nibaje gukora gahunda ze aussi longtemps que atabangamiye umutekano w'igihugu, twebwe turamwakira. Ariko rero kuri Kabila habaye ni particularité kuba yahawe umutekano na présidence. Donc urumva ko donc comprenez mon émotion, urumva ko ibihugu byo mu karere byose bamecoka Tshisekedi. Yagiye na Brazzaville, urebye ukuntu bamwakiriye, yagiye mu kiriyo kwa Sasu, urebye ukuntu yakiriwe nk'umuturage usanzwe,
bisigaye biteye n'isoni avoir un président comme Tshisekedi urebye légèreté asigaye yakiranwa nayo mu mahanga, ça fait même honte. Donc nuvuga ngo Kenya yo yamaze gufata position, si ibyo kuba ngo usango ni bemera ntuzana demokarasi nangwa bishirukizana, bumva ko kuba bakiriye Kabila bakamuha n'umutekano kuriya ils ont assumé, kandi si bwo bwa mbere yajyayo. Kabila agiye y'inshuro zisaga 5 kandi yabonanye na president Ruto, yabonanye n'abandi ba president bo mu karere ya South Africa n'ahandi hirya no hino, pour dire démarche ye ubwiri kumvikana. Kandi banabivuze ko Kenya yafashe decision kunoma consile iburasirazuba bwa Congo, nta nubwo decision yigeze ivaho usibye ko harendiwe mise en application yayo. Donc pour dire le Kenya iri mu bihugu biri kumva ko cause iri kurwanirwa mu burasirazuba bwa Congo iri juste, kimwe na Uganda yafashe position, kimwe n'u Rwanda narwo rwafashe position, bumva ko ibiri kubera mu burasirazuba bwa Congo biri legitime, kandi ikibazo cya FDLR kikaba gihangayikishije amahanga yose. Donc Kabila pour le Kenya ntabwo ari condamné, ni condamnation par contumace kuko ntiyaburanye, yari ya Tshisekedi kwisa kugira ngo ashimishe abakombata, ariko ku rwego mpuzamahanga nta gihugu na kimwe kigeze cyakira ko Kabila yabaye condamné ko kidashobora kumwakira. Donc Kabila ari muri démarche ze, kandi démarche ze amakuru dufite zifite imbaraga z'amahanga ziri inyuma yayo, kandi byanze bikunze ibyo arimo makuru dufite ko azabigeraho, soit kubigeraho hamwe na synchronisation ya M23 nangwa kubigeraho biciye mu nzira za Sovo Congo yonyine par rapport ya cahier de charge bafite ku makuru dufite. Ibyo ibisubizo Bwana Richi, Bwana Rukaka, Iwacu Heza, Zabuloni na Ziravumera ku bibazo mwambajije. Murakoze. Arakoze cyane Professor Oxygen. Ya turacyakomeje round ya kabiri y'ibindi bibazo. Ndabona abandi bantu ngira ngo 4 bazamutse, ariko akaba n'ikibazo kindi cya 5 cyanyujijwe muri DM yanditswe n'umwe mu bo turi kumwe hano. Reka aricyo mperaho ngisoma, hanyuma dukurikizeho. Umusaza Damian aravuga ngo hello brother, wamutubariza force ya Red Tabara aho igeze mu karere, ko bavuga ko ari ivyuka, ko ni mu Kirundi, abandi ngo bari muri recruitment. Niki yatubwira kuri ibyo? Cyo kibazo sinzi ko wacyumvishe Prof. Ngira ngo cyumvikanye ikibazo cya mbere. Yes, harabazanye ngo Red Tabara ngo nicyo wayivugaho, ngo harabavuga ngo ni icyuka, abandi ngo bari muri recruitment, ngo wayivugaho iki mu karere? So cyo ni kimwe. Cya kabiri reka duhite tujya ku bantu bari hano bazamutse. Ni umusaza Damien, Sister El Chanto, Albert na Iragi, uko mbavuze ariko mukurikirana, then baze kubisubiriza hamwe. Grand frère Damien. Yes. Mwanya no wawe. Oxygen. Yes, Damien. Damien. Olo balingana. Na Lubega lingana kaka. Damien za Mungala, ya solo. Damien za Mungala. Daza Mungala. Oye bite? Za Mungala ya Maniema. Oye bite? Bo. Ya solo. Anniversaire nziza muvandimwe kwanza mbere. Merci Damien, merci, ndishimye cyane. Anniversaire nziza kwanza, kandi twaraburanye ukuntu wakandagiye mu karere birambabaza, ariko nta kundi. So mu minsi mike tuzabonana, hari ahantu tugiye guhurira mu minsi mike. Yes kabisa. Najya gukurikira pole tu, indambo kuyindi urabizi. Urabizi ko tuba turi kumwe nge nawe. Yes, okay. Rero ikibazo ndibubaze, yego, bari abantu babaye wanted, yego, bizakoreshwa bizajya kuri Interpol cyangwa se bizahabwa ibihugu aho baherere kugira ngo bakurikiranwe? Ntabwo bizi niba ari ibintu ubumenyi bufitiye process uko bizagenda.
hanyuma ikindi kigoye cyane Uvira yo kuba gufatwa bwo anytime irafatwa by'uko bivuze turabikurikira ariko Bujumbura izagenda gute ko ikomeze kuba imbogamizi mu karere kandi itanabazwa mu biganiro birimo gutambuka. Urakoze. Sawa. Thank you Damien. El Shanto. Urakoze. Happy birthday Tokyo. Oxygen. Happy birthday. Merci. Ndaza kuvugisha mu gikari ndungike na ka champagne. Sawa, merci beaucoup twakiriye. Kabisa. Ubukwe buje ikimenyane karabaye. Uyu ni umuntu w'icyubahiro my dear. Anyway. Urakoze Wow. Shanto. Yeah, urakoze kandi turishimiye gusubira kukumva. Dusuje na minisitiri yateguye ikiganiro na Bazira Vumera na Allen. Sasa jewe nashaka kugira commentaire utubazo tubiri gusa ariko nashaka kugira commentaire uko ingene wohuza ibi bintu byabaye bya Sauver le Congo hamwe ya ntubona nk'ibyabaye muri Syrie ni different parties bihuje Yego. ataho bahuriye bamwe bakava muri nord muri west na est bakihuza kugira bafite umwansi umwe uri Assad kumwirukana. Yego. Ubona hariho atariho bihuriye ugire commentaire bigira ko arico no muri Congo bariko baragira harimo ama parti menshi kubera AFC irimo abantu benshi hariho M23 n'abatwigwaneho bose n'abandi bande societe civile hagaca hazamo na Sauver le Congo. Ntucubona ko bigiye kuba nka similarity nk'ibiriya byabaye muri Syrie umwansi yari umwe ko bakuraho Assad bakoresheje imbaraga ico bigishireho commentaire je ndumva ko nabihuje mu bwenge na cenda bihuza ko ariko bimeze ariko kandi nk'abantu bo mu karere turishimye kubona haje ikintu iyo Sauver le Congo kiza kudukuriraho umuntu nka Tshisekedi bafise ziriya ideologie génocidaire bari abantu turabakeneye mu karere baveho. Rero naho hoza satani ko mwakira abantu bose bumve ko twakiriye Sauver le Congo idukurireho bari aba génocidaire mu karere. Hanyuma akabazo kanje naka ko hariho ikibazo ko leta ya Congo yemeye ko itegeza gukuraho FDLR kuko urabona ko ari imbaraga za Amerika nka kujya Amerika yashizeho imbaraga muri ntuzenya muri ibi byabaye muri Israel na Hamas. Kujya Trump yavuze ngo Hamas barayidezaminga ngo iyanse ngo barayikora ku ngufu. None FDLR ko bariko barayihamagara nk'abahamagara umwana wabo ngo imuze ngo abagirige nk'uhendahenda niyanka kudizaminga canke ikidisolva mu bantu canke ikagena nk'uko iri Burundi no mu bindi bihugu. Ubona izo mbaraga zizokogwa kugira ngo bayidizaminge by force nka kujya Hamas bagiye kubikora. Ico nico kibazo ca mbere. Akabazo ka kabiri Tokyo batubwira ko hari abantu majarindwi bafungiye Kinshasa bafungiye mu prison yo muri Congo. Wowe watubwiye yuko nawe wabaye victime wafunzwe imyaka wavuze 3 ans kubera story 5 ans warafunzwe muri kasho Kinshasa. None bari abantu majani we condition urazizi ingene bimeze ama prison yabo wibaza bajye abantu majani ko bakiriho. Ndashaka kubigira agakomantere bari abantu bariho nimba bariho bari muri condition yizi. Hanyuma niba atababona kuko bavuga amajana indwi niba atababona bagasanga nk'amajana 3 barapfuye canke baradisappearinga somewhere. What's going to happen? Bizobazwa nde? Bizogendana pesi canke hari umuntu azobibazwa abo bantu majana indwi batabonetse. Hanyuma mpeza akanyuma mvuga nti uriya Seth Kikuni twabonye muri South Congo twabonye aramukanya na honorable ntuzenya honorable uriya ari Goma Nyarugabo twabonye n'ahantu kuboko kandi uriya Seth Kikuni niwe muntu yakoze
statement avuga bya bindi ngo ngo abantu mbese abantu badafite isura nkabo. Uriya Petki kuri n'umuntu ki ni ubuhe butumwa umugenekereza n'abari ngaba bamubwire yuko yaje muri iyindi generation yuko abantu bategeza kuba hamwe, ariko iyo icyo kintu ndetse ndashumva igene bamuhaye nuko imyarugabo yamuhaye ukoko honorable umuntu atemera yuko abatutsi ari abantu. Murakoze. Sawa. Yes, turakomeje. Ni Albert urahari, then Iragi. Albert Ego ndahari ndahari no wawe, hanyuma Iragi. Ibibazo bitanu biraba byuzuye, dufata ibyo basubiza. Okay, mbanje kwifuriza isabukuru nziza bwana Oxygene. Donc ibibazo byanje bija beaucoup plus ku mutekano. Alors nashaka kubaza, mwavuze muri presentation yanyu yuko Burundi busigari cyo kibazo muri aka karere, disons kubera buhaye indaro aba FDLR kandi bu participa mu ngwano, turabona ko ariyo base arrière yabo. Ariko dernièrement twarabonye umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare cy'u Burundi yagiye kuvugana na M23. Hari icyo mubizi ibyo baba bavuganye, ibyo baba bashitse ko abantu baba bafitaniye conflict nk'izo baba bavuganye ibiki, cyane bifise quelle influence muri jangwano muri kajya karere. Cya kabiri ni umuntu ariko araba ijyangwano kwimera, umuntu arabonamwo mu buryo mu buhinga buca tactique ikoreshwa, arabonamwo wosomamo ukuboko kwa Mossad. None mwebwe murakubonamwo bigenda gute? Quelle est cette influence? Ibikora gute? Mfatanije n'ico urabona yuko natangaye mbonye yuko Kongo n'u Rwanda banashaka n'u Burundi byaremeje eta ya Palestine. Ibyo babifitaniye isano. Icya gatatu kiraba ni na un peu plus énergétique, moi kirafitaniye isano n'iby'intambara. Turavye muri kajya karere, que ça soit mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo Sud Kivu, daye Kivu yose, turabona yuko les minéraux ziri concentré muri kajya kazone. Wajushiramwo na découverte yabaye dernièrement amagaze muri Kivu, bambe muri Lake Kivu, muri za no mwitanganyika biriyo n'igitoro, difficilement exploitable mugabo faisable. Amatwa tubona na Amerika n'Ubushinwa, ingene Amerika yagurishije imitungo ya canke des actions ku Bushinwa mu boreko barabipfa, agacajamwe n'ibi bya guerre commerciale nyene, kubera Abashinwa babangiye yuko babagurisha ko bimwe mu byo bari bamvekanye. Eske ntiho bari inifaso yo kugira ngo ako kazone abanyamerika mu buryo bucanke buriya bazoga contrôler, kuko niko kari riche muri izo minere. Est-ce que on peut voir mu misiza canke mu myaka izoza? Numvise yuko muri n'abakozi b'Imana Yesu atagarutse vuba, turashobora kubona irya regio Burundi, Congo, Kivu bambe n'u Rwanda bifatanye bikagira quelque chose kiri hamwe, je sais pas, birashoboka mu kubwanyu. Icyanyuma ni kucerekeye ONU. Turabona yuko ubu umenga hariho ukuntu ONU isigaye ari gikanganyoni. Ibihugu a fonction y'ubushobozi bwa kimwe burashobora kugenda bukadefinisa imipaka, bukayihodesina canke bukase kwa bo bugakoresha inguvu, peu importe ONU gasemera ariko ntibigire. Hajya turashobora gusipiro turuva na twebwe hariko harakoreshwa inguvu muri kajya karere k'itaske, habaho defini imipaka ikaba kundi gushasha. Murakoze. Sinzi yuko ibibazo byaje byumvikanye. Urakoze. Iragi ni wowe dutegereje, then tuje gusubiza. Sinzi niba uhari, twakubwiye ko itukurikira. Ego Kivunda baramukije.
numvise harimwo Albert avuze ibintu ntarinzi sinzi ko ari ibyazi canke ari byo yibaza reka ivyo nari kubaza byari bijanye n'ivyo reka numve n'imyishura sinzi ko ari propaganda nuko ari ikihama ndaza kuza mu nyuma murakoze. Okay, ziravumera nasubiza ye wakomerezaho. yego hari uwabajije ngo Redi Tabara ngo ese ngo ibaho nangwa n'icyuka. Redi Tabara ibaho, ifite imbogamizi zayo iri guhangana nayo. Harimo imbaraga leta y'aba CNDD-FDD ishyiramo kugira ngo iba infiltre. Ibibazo byo birahari, ariko na Redi Tabara ikeneye impinduka mu Burundi nayo irahari, ariko ibyo bibazo birahari bya infiltration. Ngira ngo tutatanga amadetaye, ariko n'abakeneye impinduka. Ariko impinduka ziri guteganya mu Burundi ntabwo ari za Redi Tabara gusa, hari indi magroupe akomeye amaze kwiorganiza bihagije, ashobora gusanga mu gitondo impinduka zabaye soit à l'interne soit à partir de l'extérieur, kandi ibyo nabyo biri muri bazo byihutirwa biri kwigwaho n'amahanga akomeye cyane kugira ngo ikibazo cy'ubundi gikemuke. Hari ikibazo cya crise économique kiri mu Burundi leta inaniwe gukemura, kandi abaturage baragowe, kandi hari repression ikomeye cyane y'inzego za gisirikare zikoresha iterabwoba, gufunga umuntu wese nawe utavuze rumwe n'abadede. Byose mu makuru dufite biri gutegurwa kandi bishobora kuzaba mise en application mbere y'uko n'uyu mwaka urangira. Hari uwabajije ati se bari abantu bashyizwe ku rutonde, ngira ngo wenda hari bamwe batazi ibyabaye. Ikigo gishinzwe ubutasi mu by'imari mu Rwanda cyitwa FIC cyashize ku rutonde abantu baregwa iterabwoba bagera kuri 25 kuba bahawe ibihano. Biriya ni mu burenganzira bwa leta y'u Rwanda muri cadre yo kudashyigikira ibintu bya impunité, kuko twese turabizi abantu bose bari kuri iriya liste bose bakoze amahano akomeye cyane d'une façon d'une autre, duhereye kuri Gaston Iyamuremye, bitwa ba General Pacifique Ntawunguka, ba Sylvestre Sebahinzi, ba Major Alphonse, bitwa abantu z'aba Faustin Ntirikina, bitwa ba General Major Antoine Hakizimana, uyobora ntuza CNRD na FLN. Mwese muze FLN ibibazo bateje, atake bakoze muri Nyungwe, bamwe bakaba banafunzwe ahubwo mu Rwanda, ba Eric Munyemana, bitwa ba Innocent Biruka, nabo mu babarizwa muri CNRD. Hari Kayumba Nyamwasa, mwese muzi ibitero byabaye mu Rwanda i Kigali za 2010, amagrenade yatewe ya idemor ya ideblessé. Liste ni ndende, harimo bitwa ba Gaspard Musabyimana, bitwa ba Placide Kayumba, ba Augustin Munyaneza, bitwa ba Theogene Rudasingwa barizwa muri RNC, harimo ba Thomas Nahimana, perezida niba ari umupadiri, perezida niba ari Shaka Ishema, ba mu bihugu ni benshi cyane. Aba bose rero ku byaha bakoze d'une façon d'une autre ni mu burenganzira bwa leta y'u Rwanda kubafatira ibihano. Ati se bizakorwa bite? Leta y'u Rwanda ifitanye amasezerano n'ibihugu byinshi mu byerekeranye n'ubutabera, mu byerekeranye n'umutekano. Ntabwo bibagoye cyane kuba aba bantu bashikirizwa ubutabera mu bihugu barimo, nangwa kuba bashikirizwa Interpol kuba bashakishwa. Bwana Damien, ibi ni ibintu byoroshye cyane 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 ku buryo ushobora kumva bamwe ejo mu gitondo batawe muri yombi, sirituke bamwe babarizwa ku mugabane w'Uburaya benshi, abandi ku mugabane wa Amerika, kandi Amerika ubu kabifitanye umubano mwiza cyane na leta y'u Rwanda, surtout mu byerekeranye na défense, sécurité, diplomatie n'ibya économie. Même chose ku bihugu by'i Burayi, Ubufaransa, Ubuholandi, kuko niyo benshi bari, Ubudage. U Rwanda rufitanye relation diplomatique, économique, sécuritaire n'ibyo bihugu, donc ntabwo bibagoye. Ahubwo ku bantu bamwe banariza bavuga ati byaratinze kuba byarakozwe, kuko ibintu bakoze hari aba victime bahari bagomba guhabwa ubutabera
kuba rero iyi processus itangiye yo kubafatira kwanza ibihano, ça c'est légitime. Processus iroroshe kuko u Rwanda rufitanye des relations diplomatiques n'ibihugu barimo, kandi ikindi ikoresheje na Interpol nabyo birashoboka kuko ibyo bakoze birazwi, ntabwo ari ibanga, ntabwo bisaba ubutasi, birazwi amahano aba bagabo bose bakoze n'amahanga ayo ariyo yose. Ati se Bujumbura bimeze bite ku kibazo cya Red Tabara? Bwana Damien nayo imaze kugisubiza, ya une nécessité urgente yo kugira ngo ibintu bihinduke Burundi, kugira ngo habe gusova ba peuple Burundi, habe no gusova sécurité ya karere. Ubu Amerika iri muri processus yo kugira ngo byanze bikunze akarere kagira umutekano. Je profite yo kusubiza n'abajije ati se Sauver le Congo yaba ari une façon y'ukuntu Al-Assad yakuwe ku butegetsi. El Shanto ibingibi mbyemberanyaho nawe kuko Congo ni igihugu kinini cyane. Alliance Fleuve Congo ifite abantu bayiyobotse, ariko hari abandi batayiyobotse ariko bakeneye ko Tshisekedi ava ku butegetsi. Batayobotse AFC M23 kuko wenda ku byiyumviro byabo nangwa kubera badashoboye kugeraho muri zone iri gukoreramo, akaba ari Lubumbashi, akaba ari Matadi, ariko akaba ashobora kuba yava Matadi akagera i Nairobi. Kugira ngo icyangombwa muri ibi byose nuko imirwi nk'ukuntu uvuze byabaye muri Syria, hari abaparti politike 15 yose yahuye agashyiraho pressure Al-Assad, akaba ntabwo bari baziranye, nta nubwo bari muri platform imwe, ariko bose bageze ku ntego imwe yo kuhasha Al-Assad kandi yaragiye. Alors yaba Sauver le Congo abayijemo nubwo batemeranya d'une façon ou d'une autre na AFC M23, soit nangwa batashoboye kuyigeraho, bakaba bageze ku yindi platform facilement ibafasha kuba bahasha Tshisekedi. Je pense nta ngaruka zirimo, sinabibona ko haba ingaruka kuri AFC M23 nangwa haba ingaruka kuri Sauver le Congo. Byerekeranye na Bujumbura rero, Bwana Damien, c'est une urgence ikomeye cyane muri processus Amerika n'ibihugu bimwe bikomeye ku isi biri gushaka ngo bitume mu karere haba amahoro.